BE ni rupa-rupanya dah hampir setahun. Tapi Sleeping Beauty. Right, Sleeping Beauty disebabkan saya masih bekerja. Nak kena 2 more years in beauty industry. Kemungkinan saya tak fokus. Saya tak fokus ataupun too much fokus dalam satu grup management ataupun dalam kerja. Saya lupa ataupun saya tak gear up under opportunity yang sepatutnya dah lama saya buat. Lebih daripada ini. Makan gaji lah kata orang. Okay? Makan gaji. Just because kan kita hanya bekerja untuk orang lain. Yes. Bukan untuk diri kita, bukan untuk family. Kita dapat gaji, apa-apa, habis. Dapat gaji, habis. Right? Kalau kita dah start awal, saya fikir, just because of these 2 days punya seminar ataupun ni, baru saya tahu berapa pentingnya kita buat ni untuk menjana pendapatan, kesihatan dan sebagainya. Because saya sebenarnya saya dah buat bypass. Banyak tak tahu. Saya dah buat bypass masa 2016. 2016 masa 50 bil 40. Ramai orang cakap masih muda you ada bypass jantung. Di mana bagi saya orang tak sedar walaupun kita muda atau tua dan sebagainya, kadang-kadang ni banyak penyakit akan datang. Jadi kita sebagai wakil dalam BE ataupun sebagai ejen ataupun ORCA, kita diwajibkan untuk memberitahu pada mereka. Okay, at sudden you will know you dah ada stage 3 jantung. Why don't you try ambil produk Bifil first untuk start? No matter what, don't worry. Dia tak ada apa-apa yang kerugian. Because you may check every month, hospital cakap, your jantung okey. Another 5 years, your jantung okey. Walaupun ada kerja manis dan sebagainya, so far so good, under control. Okay, just Bifil. Right, saya takut kalau harap stop untuk Bifil. I heard really inilah very popular nowadays. Right? Very senang habis stop. So kalau tak ada, saya takut. Because tak jaga untuk I dapatkan energy, nak buat untuk another 2 years in punya company, not my company lah, I work for, and also now to start being full time lah, full time in being to be ambassador, tengok 1 year dan sebagainya. And hopefully my dream, if let's say come true, for the next camp, I will bring my own wife and daughter. Of which now saya pun tengah belajar dekat university. She is quite active. Dia banyak kawan, I think for 200-300 of students semua dia aktif dan sekarang. This is a very opportunity for her to push, especially beauty accessory dan sebagainya. Juga fikir-fikir, ini kalau bawa pakai wife saya ni, tapi wife saya ni praktikal sikit. Macam tadi ada sebenarnya kan lah. Ini tak boleh lah, itulah, ada cerita tak boleh lah, tak boleh buat lah. Apa-apa pun saya kena buat juga. Mungkin I kena beli Alora Pants, bagi dia buat tidur, bagi dia tidur, I pakaikan dia. No choice. Kan, dah bagi surprise. Kalau tahu, apa benda ni, balik lah. Hantar balik lah. Tak boleh. Ini time kalau sudah, bagi buat tidur, pakaikan dia, apa bodoh kan. So, the next morning, apa lain dia rasa. Badan ringan ke dan sebagainya. Office, it really helps. Ada makan biskuit dan sebagainya, badan air ringan, naik tangga walaupun I almost 60 years old. Dulu before I nak tangga 5 tangga pun ya pegang. Memang penat. Penat, ada stress, dan blood sugar everything naik. After I take a Bifil, so far alhamdulillah. Right? So continuously, mungkin this is my time to share to all my colleagues, of which I ada about 40 of my staff and also about 2,000 something employees. Just sharing, I just senior manager there lah. Tengoklah kalau alhamdulillah aku bawa dia sebagai I punya downline, I have to show them first lah. Right, rasa itu saja. Terima kasih banyak-banyak to all that please support me.